Hakakatengukpa, barukon, barumensim bakoy, Amen. Henmen para hau Chris, Shwabi netia, tungin yaingu yaublay try kenran, nakabenta kichingai ay, bawla these yangi mentagasi. Tungin yapan mabru na u, nakabenta kilat chungi, badai tiya u yakababha kabangi lale. Larangi suram nakabenta kinu kipop. Tungin ya susi nado kadonun, bat ngin panmab nau try da kabaya dwai lang. Ngapla hau blay badon bor baro, badapi kun men ko para, bangalale pop shibun da kiching perkhat, da kikitin, da kikam bada kaching le klen, da kaching le palat chunga, da kaching le palat chunga, da kaching le palat bakrawe chunga. Namar katang karpari kamaria bakuny, kabaya sa kathay suti, ya kaya bikiru kuny, badapi kun men ko para, banduanya kabenta chunga, how try blay chungi. Ublay badun bor baro unisne yengi, badenda lama biki pop chungi, unyalamingi syakaching imbom chukun, Amen. Ngamani yami ko blay chunga, ban nga i yami nado kadunut chunga baro, nga sungu yami namar ba mila tau yanga, namar ba mila pelong kristan yanga, ba namar ba mila sumar yanga hakani kasi. Tumab yanga yakabas niu kabangalale hakani kasi, bad lada ngalale ay yakababha, tu pediang sobha yaka. Tu sumar yanga habang adang yothya, batu pelat yanga nikjis niu. Kajingai ay chomi kanong barbor ban nga, kibahayi nga sem bat kilok kichor changa, Amen. Kaburam hau kpa brau kun hau mensim bakuny, kumba kalalong hakaba menengkong, kumjuk menta barbor chunam la chunam, Amen. Henmen para hau Chris, Shwabin pendam yaladi hagaching thia, tungin karpa dio mensim bakuny, ban panchay kachimut cemperkat chingi, ban ngap thu yaka ktiin ublay kaba sapen singaw hanga hapi hakani gacan min. Tungin kwa dio mensim bakuny da kabangi adwai lang. Ali ko mensim bakuny, tu pendap iki mensim kirungit chomi, bat penrehem haki yakading kaching i chomi. Tu pa ya mensim chomi bakin ke imbyang, ban men pentemai yakaperteng. Kublay ubalahi kai kimensim chang kirunget da kaching penshay umensim bakuny, tu sya bada ujo umensim, ngin yad bet banin kemen na kaching kemen chang u, dao Jesu Christ utray changi, Amen. Kukpa ubaha bening, kublay badon bor baro, tu singaw sinay, tu ayangi kaching ay bo mensim bakuny unsa hangi, un penshay yangi, un hikay yangi kaching shisha baro, un penskem yangi hakaching bha, un da yangi nakaching sniu, badun pentengan yangi hakaching shitam baro, dao Chris utray changi, Amen. Kaching puli na kashithi jong Paulus baku cha ke Kristan hakalatia. Kalanong kabahan riu, kadukot riu hadu shipho. Kikam babha. Ubriu basha hikai hakaktin, udai ban kershan yala unong hikai. Wat bakla syapangkani, pimla ban syukor ya ublay. Ubriu unot tang ya kaba ubet. Lada ubet hakalengka jong kadok, un salum uso kaching yap. Henry, lada ubet hau mensim, un soot ya kaching imbom chukun. Tu nginom seo thaj ban le ya kababha, lada ngim le swai hakaya kababiang, ngin sayo yala kabainong. Kadba ngidang don kapor, tu ngin le bha yakibriu baro, Henry, kamtam ya kipara chungi ha kachingay. Henmen para Kristan baro. Kaching puli kabang ngilayos ngaw, kalong kabalengkot,
Henry kachimut kalong kabachiliw dagani gaktin ublay ukwa ban penbena hanga badhapi ba ngilong kita kibriw kiba yat pilgrim hakani kaperthai ngila banlen ya kiparalok ya kikime kikpa bat ya kihenman kipara kinong hikai bat kinong yalam chengi Henry ublay uong ba nginom la banlen lani ban syukor ya ublay yo I ya kichimut chimperkhat ya kidonut bat ya kikam kijam chengi baro Shushu ublay uong ladangi bat hakalengkha chongkado ngin salum yauso chongkachingyam kabamut ladangi im sadahai hakachingkwa brai chongkani kaperthai ngin sadu yala kaching im bom chukun ngin sadu ya kamensim kabasa ne chunom ngila bapoy shadujok da kikam brai chungi Henry ladangi bet yauso chong umensim wat hakani kasla perthai klem artatin ublay unsaay ya kaching im bom chukun Tihenmen para bai hai kisingi ki banang wan tongin imsingi ya kaktin ublay ai ba kani kakentien balongkot ka ba ngilios ngaw hakani kachanmet kan ulong hakaching im chongha chongpi ngin panbo na ublay baun pha yumensim bakwe chung halor chungi bangin la ban ong em ya kaching kwa brai chongkani kaperthai ya kaching tarwa rongphong chongkani kaperthai bat bangin pen klan yala kamensim ban im ha kaching bha ban bekrat ya kaching sniu khnang ba sisien kasngi enda ngila penyaklat ya kamet bet kamensim ngin la ban poi syakata kaching im syakata kachaka kaba ublay ulakular bat ulamang na kabenta chonga chongpi haoy daladi bada kaching long briu nginom la ban le ai Henry ladangi long kibriu kibasu urit ublay un a ya kata kaching ai bangin yale ban im ya kata kaching im kababha bat ban yaj lenti man kasngi sya kata kaching im kabom chukun henmen para bai tongin im singi ya kani kaktin khnang ba ngi baro ngin poi sya kata kaching im kabom chukut kaba ublay ulamang na kabenta chonga chongpi na kabenta kaching im mensim chongi tongin longro kita kibriu kiba im singi ha kaching duai namar klem kaching duai ngin la ban le tange kikam kiba pensusi ya ublay